ibyo abagombaga kubibazwa nta bandi ni abakonservateri bari ku butegetsi. Mu bindi bari kubazwa harimo imyitwarire yabo mu ntambara ziri mu isi, aho nditsa ku ya Ukraine gusa. Ubwo ariko ntihaburaho n'udusigisigi tw'iyi deal yo kuzana izi mpunzi mu Rwanda, aho turaza kuhagaruka kuko ubona ko ishyaka ry'abareba ryabyitsagaho cyane, ryari rizi ko bishobora kurifasha kugera ku butegetsi. Ntabwo ari impuhwe bazifitiye cyane niko mbibona, si urwango banga u Rwanda, simbona abareba banga u Rwanda cyangwa ubuyobozi bwarwo, no kuba bifataga nk'iturufu ya politike yabafasha, kandi it worked. Ngibyo ibintu mbona mu magambo make abakonservateri bazize, kuko urugendo rwe muri Ukraine rwari urwo kubwira Ukraine ko ikwiriye kwemera amahoro n'Uburusiya, nicyo gihugu. Ndetse yabasabaga ko bishobotse ari ibintu bagira vuba na bwangu, bikaba vuba cyane. Ni ukubabwira ngo intambara is out of your control, byaba byiza ibintu byihuse. Ikindi yari ameze nk'usubiramo ururimi rwa Putin rumubwira ngo mwebwe mwivane in the self imposed ban, mu gihano mwishyiriyeho cyo kuvuga ngo ntimwaganira n'Uburusiya, mukwiriye kwemera ko ibyo bishoboka. bahaye ikaze kuri Global Pano, umuyoboro ubagezaho amakuru twibanze cyane ku busesenguzi bw'amakuru avugwa muri politike ndetse n'ahandi hirya no hino ku isi. Turi kumwe na Yves Nkuyemurugiye, niwe ugiye kudufasha gusesengura amakuru. Yves Nkuyemurugiye, waramutse neza? Bidakabije. Bidakabije neza, ariko bidakabije. Bishatse kuvuga ntago ari umudendezo usesuye? Hari bitari kugenda neza. Ntabwo mfite 200 mu ikofi. Ntabwo mfite 200 mu ikofi. Ari munsi yayo. Ariko umunsi uracyari mubisi cyane. Birashoboka yuko uza kwira 100 rirengaho ryabonetse cyangwa se 200 arengaho yabonetse. Reka ubusabe bwacu dusaba Imana ibunyuze muri yare, wenda byaza gukunda. Harese harabundi niwe mushoramari dufite hano duhatse. Yes, tugiye kuganira rero na Yves Nkuyemurugiye. Namwe aho muri mudukurikiye twizere yuko mumeze neza mu gihe, kandi byaba bitameze neza ntabwo bisobanuye yuko ubuzima burangiye. Igihe hari igihe gisobanura ibintu byinshi cyane, hafi ya byose. Rero Yves tugiye kuganira ku ngingo nyinshi zigiye zitandukanye, ariko tugiye guhera cyane ku matora y'Ubwongereza. Amatora y'abadepite mu gihugu cy'Ubwongereza byarangiye ishyaka ry'abakonservateri rikubiswe inshuro ku rwego rufatika, cyangwa se mu buryo buri wese abasha kubona, biza gutuma ritakaza imyanya irenga 200, iryo shyaka ry'abakonservateri. Yves, wakurikiye cyane aya matora, tujyane ni context, tubanze tumenye aya matora yaranzwe n'iki. Mu myaka yose ririya shyaka ryari rimaze ku butegetsi hakaza kubaho kwibirindura, bikaza kurangira ishyaka ry'abakozi ari ryo rifashe ubutegetsi cyangwa se imyanya myinshi mu mutwe w'abadepite. Niki cyabaye? Urakoze cyane. Icyabaye wari ugitangiye ko ishyaka ry'abakonservateri cyangwa se abegamiye amahame yahashize cyane, mu magambo meza y'ikinyarwanda ubanza ariko nabita, ryarangiye ritsinzwe, ritakaza ubutegetsi ryari rimaranye imyaka 14, babuhinduranya hagati y'abaminisitiri babo 5. Ishyaka ry'abareba ritaherukaga gutunga minisitiri w'intebe, wa nyuma ryaherukaga ni Tony Blair, rigira gutya riratsinda. Sir Keir Starmer abari we uba minisitiri w'intebe mushya w'Ubwongereza. Uti yaranzwe n'iki? Yaranzwe nuko nta watunguwe asanzwe akurikira politike y'Ubwongereza. Umuntu wese ukurikira politike y'Ubwongereza yarabibonaga ko aba bagabo batazarusyaho. Yaranzwe nuko abagabo bo mu ishyaka ry'abakonservateri batsinzwe ruhenu. Kugira ngo byumvikane neza, ni nk'ishyaka bari bahanganye ryabakubye hafi 3. Yego. Umwe afite amajwi 410, 409 pepure na 10, undi afite amajwi 100. Ubwo tubariye mu myanya y'abadepite. N'ubundi iriya ni imyanya mu nteko ibisobanuye n'amajwi, kuko hatora constituency 650.
muri izo constituency 650 kugira ngo utsinde ugomba gutunga ubwiganze. Yego yego. Ubwo bwiganze bungana n'amajwi 326. Ubusanzwe iyo utsinze nyine kuvuga ngo afite ubwiganze mu matora yo mu bwami bw'Abongereza, kuko dukunda kuvuga Ubwongereza as England, ariko ubundi ni amatora yo muri UK. Ntabwo akura mu Bwongereza, ntasiga Ireland ya ruguru, ntasiga Scotland cyangwa se Ecosse, nta nubwo asiga Wales cyangwa Pays de Galles. Rero mu gutora constituency ni nkuko afata agace, ntabwo ari umuntu umwe. Muri aka gace uwatsinze muri aka gace amasezerano, niba yatsinze muri aka gace, iryo ni ijwi rimwe, kandi iryo jwi rimwe rirangana kuza kuba presenta mu nteko ishinga amategeko. Abo bagize rero ubwiganze mu nteko mu buryo buri automatique, ni nabo bahita bagira minisitiri w'intebe. Kuko uwiyamamaza nka minisitiri w'intebe wabo nyine batsinze, biba byarangiye. Yego. Barushije cyane ishyaka ry'abakonservateri. Ejo harandi nari ndi kubiganira, ndabwira ngo ishyaka ry'abakonservateri mu myaka 14 rimaze, ni ibiki byabaye mu isi no mu Bwongereza byabarebaga bakabyitwaramo nabi, bakabibonamo esheke. Kera twiga za primaire, hari imikino twajyaga dukina yo gusimbuka urukiramende, ukagira utyo ukaza kurusimbuka ugakubita kagati kari hejuru, bakavuga ngo urarugize, ngo urarunereye. Ni ibiki bakoze rero muri iyo myaka ku rwego urukiramende bananiwe kurusimbuka, bakoze ibyo. Tugaruke inyuma gato, tugaruke inyuma gato. Muri iyo myaka 14 ishize, dusubiza amaso neza cyane mu bihe bya vuba bya mbere yuko batorwa manda ya 2019, kuko mu byo bazize ntibazize ibyabaye nyuma ya 2019 gusa, harimo n'ibyabaye mbere yaho. Ariko ibintu bikaba byinshi ku rwego abantu bavuga bati maybe we need change. 2016 kugeza 2019 byari ibihe bya referendum, amatora atandukanye agamije gusohora Ubwongereza mu muryango wunze ubumwe bw'Uburayi, kandi byaje kugerwaho. Hari ku butegetsi bwa David Cameron, ubu yari minisitiri w'ububanyi n'amahanga mu butegetsi bwa Rishi Sunak. Abongereza benshi uyu munsi amabarurisha mibara bahariya, amapolls, amabarura nyine atari officiel cyangwa se atari ya leta, nubwo hari ibigaragaza rya leta ryitwa YouGov, yerekana ko YouGov banza ndi kwitiranya ndi kuzana ibintu byo muri Amerika mu Bwongereza, ariko naho hari amabarura yabyerekanye. Ndabyibuka neza ko berekana ko 53% by'Abongereza babona kuva muri Union Européenne barahombye. Barahomba iki? Buriya izi economic integrations zose uzasanga abantu bari, ikintu cya mbere zitaho ni free movement of goods and people. Yego. Mu bihugu byose biri munsi y'amasezerano abinding ibyo bihugu byishyize hamwe, uzasanga hari exemptions ku misoro imwe n'imwe. Iyo abo bantu mutandukanye, hari ibintu waboneraga ubuntu, hari ingendo wakoraga bihendutse, biza kurangira bihindutse. Indi ngaruka Abongereza bagize, ubwo ndi kubabwira nk'umunyarwanda ubikurikira, ariko bo Abongereza bazi nyinshi zikubyizo. Yego. Mu bantu binjira mu Bwongereza bidakurikije amategeko, ari naho hari no deal yo kuzana ziriya mpunzi mu Rwanda. Mu bantu binjira hariya binyuranyije n'amategeko, hiyongereye cyane abantu batari Abanyaburayi. Imibare yariyongereye cyane ku butegetsi bw'aba bagabo b'abakonservateri, abantu barenga miliyoni mu gihe gito cyane. Yego. Nyamara mu kurenga icyo gihe hari Abongereza babazwa nuko abahaza bavuye i Burayi baragabanyutse cyane. Icyo ni ikintu kimwe muri ibyo ubwo twarebaga nk'ingaruka zo kwivana muri Union Européenne. Ibya byateye imbaraga. Uretse Union Européenne, ubwo bwami bw'Abongereza bugizwe n'ibihugu 4, hari igihugu cyitwa Scotland cyangwa se Ecosse, cyakoze referendum gishaka kwivanamo. Icyo nacyo ni igihombo ku bwami bw'Abongereza. Ni igihombo ku Bwongereza navuga nka mainland. Ikabisheke ku bakonservateri. Bikabisheke ku bakonservateri. Kuba
muri koloni barambanye, ngewe nzita koloni ntabwo mbyita ngo ni ibihugu bigize ubwami, byita ko ari ibihugu bakoroneje. Muri koloni barambanye zinabyemera, hari imwe iri gushaka ubwigenge. Burya iyo umucakara wawe atangiye kuvuga ati ariko nakigenga master kandi nakoresha n'agatuza, burya utanabyemeye byakunda, ubu utangiye gutakaza. ujya umenya ngo mu buryo bw'ingufu yakurungurutse hari bitari kugenda neza. yamaze kubona intege nke. Iyo referendum yarabaye nubwo itagezweho, ariko kuba kwayo ni ikosa. Yego, ibyo abakonservateri barabirebaga neza. Mu myaka 10 ishize mu Bwongereza ikintu cyaguraga amapawundi 100, uyu munsi kiri kugura 140. Bavuga hagati 140 n'160. Bikomeje kuri pesi biriho, birashoboka cyane ko mu myaka 10 cyaba kimaze kwikuba kabiri karenga. Byindicating iki? Byindicatinga ukuzamuka kw'igiciro cy'ubuzima mu Bwongereza. Ibyo abagombaga kubibazwa nta bandi, ni abakonservateri bari ku butegetsi. Mu bindi bari kubazwa harimo imyitwarire yabo mu ntambara ziri mu isi, aho nditsa ku ya Ukraine gusa. Ubwo ariko ntihaburaho n'udusigisigi tw'iyi deal yo kuzaniza impunzi mu Rwanda, aho turaza kuhagaruka, kuko ubona ko ishyaka ry'abareba ryabyitsagaho cyane, ryari rizi ko bishobora kurifasha kugera ku butegetsi. Ntabwo ari impuhwe bazifitiye cyane, niko mbibona. Si urwango banga u Rwanda, simbona abareba banga u Rwanda cyangwa ubuyobozi bwarwo, no kuba bifataga nk'iturufu ya politike yabafasha, kandi it worked. Ngibyo ibintu mbona mu magambo make abakonservateri bazize. Ugikomoza no kuri iyo rero, kuri iyo deal waruvuze yo kuzana abimukira hano mu Rwanda, ngira ngo indege yagombaga kuzana aba mbere yagombaga kuzana, yego, hashize igihe ibyo bibaye, bagombaga kuza byibura muri uku kwezi kwa 7 nyuma y'amatora. Ariko ibyo ngibyo bikaza kuba igihe Rishi Sunak ndetse n'ishyaka rye bari bugume ku butegetsi. Reka nkorohereze, na Rishi Sunak yarabizi ko idiri itazakunda, nkorohereze rwose. Kuki rero yapushinze wenda mbere yuko tujya imbere? Buriya abanyapolitike gutera backward step ni ikintu cya mbere birinda, kuko akenshi intambwe isubira inyuma ku munyapolitike ntagaruka. Inyuma hatera intambwe ajya haba hari strings, haba hari imigozi n'undi mukururirayo. Intambwe isubira inyuma ku munyapolitike irihuta cyane kurenza intambwe imbere, kuko ihita inasiga icyuho imbere, abantu bahera basesengura intambwe ze. Iyi proje nge ku bwanjye ku giti cyanjye nanemeranyaga nayo, naranayishakaga, nayifataga nka challenge nziza ku Rwanda, nkunda kubisubiramo kenshi. Iyo u Rwanda izi mpunzi ziza, sinitaye ngo ababivuga ngo yenga amategeko agenda gutya, ujya kuzana ngo yenga igihe runaka ngo u Rwanda ngo abantu bari kuzarwigarurira. Ntabwo nge nkibona isi yo muri 2024 2050 nk'isi yo mu 1880. Ntabwo hari ibintu biri guhinduka byinshi ku rwego hari bitapfa koroha gutyo. Nabibonaga mike abantu cyambere bari baherekejwe n'amafaranga menshi, sibyo? Yego. Kandi bari kubaho bitandukanye n'izindi mpunzi, kuko ayo yari amafaranga baza kwinvestisa. Abantu bari bemereye kuza bakakora ishoramari bakabaho nyine nk'undi muntu wese uhari cyane. Abantu baherekejwe hafi na kimwe cya kabiri cya miliyari y'idolari cyangwa se miliyari y'idolari, kuko ntabwo nzi nimba imibare yari kuza yashoboraga kuzarenga ku 5,000. Reka twasiyuminge ku 5,000. 5,000 buri muntu aherekejwe hafi n'ibihumbi 200 by'idolari. Ntabwo mva amafaranga aherekeje buri muntu uko angana, ntabwo ari make. Ubundi babaraga bavuga yuko ari 20 kuri buri individual. Koko 20 hafi igira bacyurira indege byo byihorera ararenga n'amafaranga menshi byo byihorera. Ahubwo byari 130 na bingahe. Ariko nge kuko ntemera ko yari ayanyuma, ntabwo igihugu nk'Ubwongereza ntabwo cyakohereza abantu nk'abariya ngo aba yanyuma. Oye urumva niba 20 ayo nayo bari buhereza umuntu hari karija do poche, none se ayo bahaye igihugu cyo kwitegura facilities kizabaha, ayo yose n'amafaranga bari butuzengurukemo, sibyo? None ba bantu baraje
banemerewe kuza gukora ishoramari kubaho mu buzima nk'ubw'abandi bari butange akazi ku bantu. Ntabwo bari bushore icyo batahawe, sibyo? Bahawe amafaranga bazashora, baratanga akazi ku banyarwanda. Nyuma yo gutanga akazi ku banyarwanda, ibitekerezo ndi gutanga iwawe ubyitondera, abantu bari bugutuke cyangwa njye bantuke, harimo abantu baba batabikunda bari ko ducalenjinga, reka twe kubyita kudutuka. Oya challenge izo ntawe wazanga, aha bari abandi bari butukane, bo ntibabura ku ngingo nk'izi, hari nyine hari igihe bibarenga bagatukana cyane. Ikindi mbonamo inyungu, bahari kubaho intermariage hagati y'abanyarwanda n'abimukira, nabo njye ndabikunda cyane. Abantu bavuga ngo njye mbibona nk'ikintu cyiza. Nyuma y'ibyo rero abantu bari no kubigiraho. Aho banzu hasobanure kuki intermarriage uzibara nk'aho ari positive impact. Abantu benshi njye mbaraka abantu n'ubundi ni bamwe. Rero iyo abantu batangiye kuvanga imico, simvuze ngo igihugu gita umuco wacyo giteye identité. Yego. Iyo abantu batangiye kubyarana n'abandi bifata nk'ibintu byiza kuko ni connection nabo. Yego yego. Buriya ntabwo umuseribe wabyaranye n'umunyarwanda bamubwira ngo ujya kwica abanyarwanda. Biragora. Ahita abona impamvu yo kutabica kuruta iyo kubona niba ba bantu bamaze kuba bene wabo. Kandi ntabwo birindira ko abaseribe bose babyarana n'abanyarwanda, sibyo? Ni igihango kibagumisha mu Rwanda kubyarana n'abanyarwanda, ni impamvu ituma baguma mu Rwanda kurenza gutekereza ahandi. Indi nyungu y'u Rwanda rwari rufite ari nayo yatumye nza muri ibyo byose, ni ukwibrandinga, nko kuvuga ngo ba bantu dushobora no gutuma dushobora kubafata neza ku rwego badatekereza kujya ahandi. Noneho ku rwego hari n'abandi bazifuza kuhaza badahunze. Ati bamwe bashakaga kujya mu Bwongereza, dore bahawe amahirwe yo kujya mu Bwongereza noneho, ariko ntibabishaka, banyuzwe no kuba mu Rwanda. Oya, barahageze kuko hari niyo option yuko nyuma bazagenda. Umuntu bakajya bamubwira bati ariko we twakurikiranye byose, waza akavuga ati oya, ndanyuzwe, ngewe ndanyuzwe. Ni challenge u Rwanda iyo rubasha kubyitwaramo neza, sinzi ngo rwari kwitwara gute, yari kuba ari nziza cyane. Nakubwira ngo Rishi Sunak rero yarabizi ko bitazakunda. Hera kwa ruriya kubyanzuwe na ruriya rukiko rw'uburenganzira bwa muntu rw'Iburayi. Ubwongereza bwasinye amasezerano ya ruriya rukiko. Rishi Sunak byonyine kuvana mu Bwongereza ntibyari kumworohera. Igitutu cy'imbere mu gihugu kwangiza impunzi n'ababimukira nticyari kumworohera. Kuko abantu ntibazi igituma, ndakeka nk'abanyarwanda barabizi, nta munyarwanda umunsi udafite mu diaspora baziranye. Wabajije Alese kiyo sondage yayikoze. Ariwe byihorera, ubwo sasa neza kuriya kubera ikisibo abababwira ngo ari ngo hehe, abababwira ibintu bidashoboka. Ako hari igihe nawe bizagira habiki, bazakubwire abari honest, bashobora kukubwiza ukuri batirarira. Bazakubwira bati gituma hano haryoha, hano usanga abantu baha bene gihugu n'abanenganenzi, hari imirimo bari bujye gukora akajya azanamo protokole nyinshi. Yego. Asiransi irangana ite, amasaha arangana ate, umushahara ungana ute, working conditions zimeze zite. Atariko twiyo tuje turabara ngo ayo mugereranyije n'iwacu nangahe, arangani afite akahe gace, ugereranyije ni Nyarugenge bihagaze bite. Kwabakuza mfite inshuti yanjye iba muri Amerika, ntabwo yize. Ntabwo yize, nta bintu by'amashuri afite, sibyo? Kandi ahantu akorakora mu ruganda rukomeye, ari no mu bayobozi bakoresha amarobo, bashinzwe amarobo mu ruganda. We shinzwe, ntabwo numuzane ibyo kwiga, waragenda akitegereza ari yari mu bindi bya feke, ariko akitegereza uko ukoresha irobo, ejo wasiba yayikoresha akatanga umusaruro kukurusha, kugeza abaye umuyobozi. Kwa gukurira mu bimwe by'umunyarwanda nyine avuga ati iwacu nasize abantu benshi bazi ko ari njyewe Imana, ibyo basabye Imana ibibagezaho inyuze muri njye. Yego. Yambwiye ati ibyo bintu byo kwikoresha amasaha 8 uba wivugisha ngo 8 cyangwa 12, nkayavamo njya muri gym, nkava muri gym njya muri sauna, nkaryama nkandane cyangwa 3 nkajya mu kazi. Ndamubaza se kubijyanye n'ikofi, isaha imwe burya hano ibimpagaza $40. Ndavuga nanjye burya ayo ngayo nayakoreye ku munsi wose nshima Imana. Kandi akora amasaha ku munsi 12. Urumva yinjiza ikofi ingana ite? 480. Nibyo rero ngukubire no mu kwezi bituma bamwe mu bakoresha bahariya
n'abakire batatuma babura abantu biyiziye muri ubwo buryo cyane rwose. Amubure gute se ari wari bukoresha amasaha 12 akabyemera kandi walking machine umwene gihugu ntabwo uza kumubwira ubwo ntanze urugero rwo muri Amerika ariko no mu Bwongereza birasa ntabwo uza kumubwira ngo bimeze bite amasaha y'ikirenga rimwe na rimwe utazishyurwa nujya no kwishyuza ufite nanjye unjyanyeyo kumbwira ngo ay'ikirenga nge mpita mbibara mu nyungu uri kumbwira ngo isa n'40 kandi iyo y'ikirenga nakoze ntuza kuyanyambura n'ubundi urayampembera mfitanye nawe ibibazo bihe. Mu gihe hano urakora y'ikirenga ukanga kurekarama kugira ngo utabura akazi ahubwo ukora y'ikirenga ukanakubitwa urakoze cyane bakazana kwishyura rono nateye none bo mu Bwongereza bahembwa 2 mu kwezi noneho buriya niho babera n'ibitangaza ntibahemba ku kwezi hari naho bahemba buri ku cyumweru buriya nk'abakinnyi bakinayo buri kwa gatanu abayafite abafite amafaranga abafite yiteguye payment yego ibyo bintu rero byari ibintu Rishi Sunak nawe yarazi neza katarenga buriya ku isi yose kwe muri Afrika amasendika y'abakozi n'abakoresha aragatsindwa hiri ku butegetsi ntabwo yari kurenga abo bakoresha ntiyari kurenga urukiko hari abantu benshi bafite inyungu mwabariye abantu mu kubakoresha igiye gutakaza imbaraga zawe. Niyo mpamvu n'ishyaka ry'abareba ryo rivuga ko ngo mu rwego rwo gukumira binjira bidakurikije amategeko bo bazabikora mu buryo bwo gukarishya umutekano muri La Manche cyangwa se muri iriya English Channel niko bo babivuga ariko nabo nta kintu bakora cyatuma bimukira batajyayo mu bihe bya vuba. Bityo bari gukora no kumera nk'abarwanya abirabura bahaza ku bwinshi ariko barabakeneye hari imirimo amarobo atakora. True. Hari myinshi isaba ko umuntu abanza gutekerezamo kandi robo uretse bibayotoma ikavuga ngo biriya bya Sofia n'ibiki robo ni robo umuntu n'umuntu. Rero igihe cyose Afrika itarakira itarigira bazajyayo ariko nanjye mu byifuzo uri ari ibishoboka mu byifuzo uwafata abanyafrika bose bari hariya bakabadusubiza uwabikora ndabizi inshuti zacu ziriyo zirababara zitiriwe gushaka kutuvanisha ku mugati ariko ndakubwiza ukuri uwabadusubiza akanakora uburyo rwose ntawe uzasubirayo guturayo wariba ukuntu Afrika itera imbere. Si byo izo analysis cyangwa se ibyo biganiro twajyaga tubigira kera ukuntu ukareba nka bino byamamare byagiye bibi byamamare habe mu muziki habe muri sinema habe hehe biri hanze ugasanga byinshi bya bifite inkomoko muri Afrika. Ntabwo babadusubiza ibi bari kugira no kwijogonyora bazagira igihe babibone ko babakeneye ababirabura bashaka kwiruka ko nge simbibara nk'aba ni niyo mpamvu bareba binjiye binyuranyije n'amategeko gusa banyuze muri English Channel ko nabirabura babinyuriye mu Bufaransa bakajyayo ariko hari abandi baza ariko abo buruhu rwera bo ntibabafata nk'ikibazo kuri bo ni bene wabo nabo ngabo bose babadusubiza n'abagezeyo kera ukareba ukuntu Afrika yubakwa igatera imbere cyane. None bwana Yves nkuye mu ruge Tamel aragira ati from now on uhereye aka kanya mugiye kubona impinduka muri iki gihugu cyacu. Uramutse uteye nk'imetero twagiye turebera hamwe amakosa cyangwa se twavuga ibintu ririya shyaka ry'abakonservateri ryaba ryarakoze bishobora kuba byabaye n'imbarutso yo gutuma aka kanya ritakaza imyanya irenga 200 nk'uko bigaragazwa n'imibare y'amatora. Izi mpinduka Talman asezeranya abaturage b'u Bwongereza niki twamwe expecting aho? Harimo iyo ya mbere yo kuba ababimukira kuza mu Rwanda bishobora kugorana kuko biragoye ko baza uyu munsi byo yego umunsi biragoye biranagoye ko baza muri manda ye ya mbere biragoye iyo ni impinduka ya mbere yego iyo ntinamusaba ibyuya byinshi ni sinyatire gusa. Impinduka ya kabiri no kuza kugira stance itandukanye n'iy'abagenzi be ku ntambara ya Ukraine n'Uburusiya kuko birareba uburayi bwose nubwo atakiri muri Union Européenne. Impinduka ya gatatu no kuza kugira uruhare mu kuzahura ubukungu bw'Ubwongereza igiciro cy'ubuzima ntigikomeze gutumbagira yego ni byinshi ariko navuga ngo iby'ingenzi abantu bashobora kumutegerezaho ni ibyo. Hanyuma ugikomoza aho ngaho mu byagiye bigaragara nanone bavugaga bati iri shyaka ry'abakozi ryakabaye ryanatsindiye imyanya irenze iyo ryatsindiye iyo hataza kubaho ko hari bamwe mu badepite
bagiye bagaragara ko bashyigikiye bino bihugu birimo Israel. Yego, Israel. None turi expecting iki nk'uko wari ubikomoje ko wenda ashobora kuza kugira uruhare mu ikemuka ry'ibibazo bigiye biteza intambara muri ibi bihugu bigiye binyuranye, ububanyi n'amahanga buko. Kuri Israel ntabwo mbona baza guhindura aho bahagaze. Kuko Israel ni projet y'Abongereza kurenza undi muntu uwo ari we wese. Abongereza nibo bambuye hariya ahantu icyari Empire Ottoman. Nibo bantu ba mbere bo n'Abanyamerika bareza abazayonisti ba mbere. Ishingwa rya Israel ndifata nk'umusaruro w'Uburusiya. Yego. Abantu nka Andrei Gromyko wari ambasaderi w'Uburusiya muri Loni mu 1947 yari mu bambere batoye ko Israel igomba gushingwa hariya. Kandi Uburusiya bwari igihugu gifite ijambo cyane kiriya gihe. Abandi babyuririraho. Ubwongereza bwari bumaze kuhaka Empire Ottoman mu myaka yabanje. Yego. Bo n'Abanyamerika bahajyana Israel. Iyo urebye uyu munsi Abarusiya ntabwo bona Israel bakiri kore cyane. Ariko hari Abayahudi benshi bakiba mu Burusiya. Sibyo? Ndetse baracyanafitanye ukubana. Nubwo kwangiritse cyane muri no ntambara kubera umubano Uburusiya bafitanye n'ibihugu by'Abasilamu. Rero ndabona Ubwongereza buzitwara uko Amerika izitwara muri iriya ntambara. Ariko simbona Abongereza batinyuka gutererana Israel wabayoboye wese. By'umwihariko noneho hayoboye ishyaka ry'Abareba risanzwe ribumva cyane kurenza undi ari we wese. Ko ntabwo mbona impinduka ku myitwarire. Ko bitwara muri iriya ntambara bizakomeza bisuko byasaga. Ibindi nabyo uko bizagenda bisa kose natwe niko tuzakomeza kubikurikira. Uri kuri Global Panel ndi kumwe na Yves Nkuye mu ruge cye nkaba y'amasezerano. Hanyuma tukiva kuri ibi bijyanye n'amatora y'Ubwongereza, ibitero by'Uburusiya kuri Ukraine ntabwo byahagaze. Intambara iracyakomeje, abantu baracyakomeje gupfa, ariko no muri ibyo byose bikomeje kuba ingendo z'ibiganiro bifite icyo bigamije, bimwe na bimwe tumenya n'ibindi tutamenya, zaba iza Putin zaba n'iz'abandi ba perezida cyangwa se abanyapolitike bandi, birakomeje. Ku munsi wo kuwa kabiri uriya Orban, minisitiri w'intebe wa Hongiriya agira atya abasuye Ukraine. Umunsi umwe ibi rirahagije, kuwa gatanu abayinjiye mu Burusiya. Dutware izi ngendo za Viktor Orban muri ibi bihugu byombi zihatse iki, ariko tuza kwitsa ku Burusiya. Kuvuga icyo zihatse ku Burusiya usize icyo zihatse kuri Ukraine byaba ari ukuvuga igice kimwe cy'inkuru. Kuko urugendo rwe muri Ukraine rwari urwo kubwira Ukraine ko ikwiriye kwemera amahoro n'Uburusiya. Nicyo gihe. Ndetse yabasabaga ko bishobotse ari ibintu bagira vuba na bwangu bikaba vuba cyane. No kubabwira ngo intambara is out of your control. Really? Byaba byiza ibintu byihuse. Ikindi yarameze nk'usubiramo ururimi rwa Putin rumubwira ngo mwebwe mwivane in the self-imposed ban. Mu gihano mwishyiriyeho cyo kuvuga ngo ntimwaganira n'Uburusiya. Mukwiriye kwemera ko ibyo bishoboka. Ntabwo ibintu yababwiraga bitandukanye n'ibihari, kuko na Zelensky ubwamaze iminsi avuga ko bishoboka. Yego, ndetse na Zelensky yari yamusabye ko bazagira uruhare muri summit ya Ukraine itaha. Ariko Orban bijyanye n'uburyo asanzwe aheze inguni kuri iki kintu cya Ukraine, bigaragara ko yumva impamvu Uburusiya burwanira, anabona imbaraga zabwo. Ibindi bihugu ntibyabikunze. Mu batarabikunze harimo Ubudage. Olaf Scholz ati nta kintu na kimwe kizaba kugira ngo iyi ntambara irangire ari uko Ukraine yemeye guheta umugongo. Yego. Amerika nayo bivuga muri ubwo buryo, ariko ni imvugo na retorike aranga intambara, ariko ku munota wa nyuma ahinduka. Habaye iki rero, Orban yahise ajya mu Burusiya. Yego. Kuri invitation ya Putin kuganira ibisa nk'ibi. Nabyo Abanyaburayi barabyamagana. Orban baramuga ati twizere ko wagiye nka PM wa Hongiriya, utagiye nk'umuyobozi uyoboye Union Européenne, kuko Orban ayoboye aya mezi 6 ni uyoboye Union Européenne. Yego. Orban abavuga ati mwamutegereje ko nicara mu Bubirigi mu ntebe y'abafite ubumuga, nkaguma aho ngaho, ndashaka amahoro ntagenda. Kujya kuganira na Putin ni inshingano.
ni nko kubabwira ati murampakanya ngo sinkwiriye kugenda nk'uyoboye Union Européenne ariko reka mberurire niko nagiye ntabwo nagiye nko muri Hongiriya. Kandi mbibutse iki ava kwa Zelensky rimwe mu masezerano yatanze avuga ati ibyo nganiriye na Zelensky, ibyo twumvikanye, ibyo tutumvikanye, nzabitangamo raporo mu nama y'abaminisitiri b'intebe ba Union Européenne. Nimba azabitangamo raporo rero ntabwo ibyo yaganiriye na Putin bizaburamo, ntibishoboka. kandi urugendo rukoze mbere gato y'inama ya OTAN igomba kubera mu Bubiligi. Nge ndabibona nkaho ukurikije izi nama zose zimaze iminsi ziba ni inama zitandukanye, abantu bagiye gutegura ubukwe bw'igitangaza ntabwo bakora inama imwe, keretse abantu rimwe na rimwe tuba tudafite amafaranga nitwe tutagira inama y'ubukwe, tutanakora groupe ya WhatsApp n'umuhuro reka byose bibutayafite. Abantu bahurira ahantu muri mukanywa ikigage mugataha nuko bigenda, ariko iyo uyafite ukora inama mirongo, inama yo kureba nimba imyenda ibereye abantu bakanayipima bagasubira kuyeditinga, hakaba inama y'abashangazi batemera umukazana kabajyamo kuba bribinga, hakaba inama y'abavuga amazina y'inka byaba ngombwa mukayahindura kuko bamwe bayavuga nk'ayimbwa byinshi, kuko umwanya urahari n'ubushobozi burahari. Nibi biri kuba muri aba ni inama ziga ku tudetaye miliyoni ya G7 yabaye sawa, UN Security Council yabaye sawa, yo mu Busuwisi yabaye sawa, yo mu Bushinwa yabaye sawa, iyo mu Union Européenne iraba sawa, iya Putin St Petersburg iraba sawa, ejo bundi hazaba indi Kazani. Aho inama zirakomeza zibe nyinshi, niko intambara zirangira. Nta ntambara irangiye gura imishyikirano. Yego, ariko nabonye abantu bagiye banagaruka ku mubano wihariye wa Victor ndetse na Vladimir Putin. Niba ntibeshye nabonye ko yari inshuro ya 14 amusuye. Uyu mubano wo banahirukanaga mu kwezi kwa 9 umwaka ushize, ariko bitari mu Burusiya. You see, ntabwo ari igihe kinini gishize. Uyu mubano wihariye hagati y'abagabo bombi ho kwa 9 kwa 3, niba atari mu kwa 9 umwaka ushize, mu kwa 3 uyu mwaka, kwa 3 uyu mwaka. Uyu mubano wihariye w'aba bagabo bombi ntabwo ushobora kuza kugaragaza uruhare rwaho Victor ashobora kuza ku Victor ntabwo ahisha aho ahagaze, hari kiriya. Victor ari ku ruhande rw'Uburusiya nubwo abarizwa muri Union Européenne. Yego, kimwe mu bintu byanakomeje gucanganyikisha benshi nyine, uri muri Union Européenne uranayiyoboye n'ibyo rwose nk'abo muri Ukraine baravuga ngo he is the only European leader willing to discuss with Putin. Ariko icyo ni ikinyoma. Ba Macron inshuro bamuhamagaye ni kenshi, bagiye no kumusura ndetse na mbere yuko intambara itangira Macron yaramubwiye ati dusinyana amasezerano yuko intambara itazarenga Ukraine, nkaho uko bugiye gutera Ukraine byo turabibona byararangiye. Ibyo ni Putin yandikiye perezida wa Amerika ibaruwa ndende bavuga ngo ifite page 30. Yaramwandikiye ku bijyanye n'iyi ntambara. Ubwo se umuntu kwandikira ntabwo umusubiza ari perezida. Perezida ni son homologue, ni mugenzi we cyane. So gute wambwira ngo ntiyamusubije se? Nuko Putin ari we waje kumena ibanga ati Biden naramwandikiye mwerekaniye amakosa muri gukora nayi ibintu bimeze bitya. Kandi biraza ukeka ko Biden atamusubije amubwira ati nawe yikora ameze gutya. Iyi ntambara n'umusaruro w'amasezerano ya Minsk yapfuye ya 2014. Kuba se ayo masezerano yarapfuye akageza babaganira, nabo baraganira, ntabwo ari wenyine ushaka kuganira. Ndetse n'icyatumye bamwe batitabira ibi biganiro byabereye mu Busuwisi nuko babonaga ntacyo bimaze Uburusiya budahari. Kugira ngo ibitaho Uburusiya bubyitabire hari uko buzaganirizwa kandi bizaba mbere. Yego. Ngira ngo kububanye n'amahanga bwo ni icyo ngicyo gihari, ahubwo ubu icyo twavuga ku murongo urugamba byo bihagaze bite? Niki kiri gututumba? Uyu munota ikiri gututumba nuko Ukraine iri kuvuga ko ikeneye abasirikare bashya niburi 200,000. Buri gihembwe bashaka kujya binjiza abasirikare niburi 50,000. Yego. Ndetse bakavuga ko ubu hari abasirikare babo badashobora kubona intwaro zo gukoresha kubera ugutinda kw'intwaro bagenerwa nabo mu burengerazuba bw'isi.
nkaho kurwana ko biba bikomeje, ni ukwivuga amacumu, twafashe aha, twabatse aha, bageze aha, bimeze uku. Bimwe ntabwo aba ari ibintu wawe verifiye rwose ngo byorohe. aba basirikare se biraza koroha kubabona, cyane ko bamwe mu babafasha babahereza ibindi byose bishoboka, ariko uretse abasirikare cyangwa se indwanyi. Abasirikare kubabona biragoye, niyo mpamvu uyu munsi bamaze kuvugurura itegeko, baraza kwinjiza imfungwa nyinshi mu gisirikare. Ari nacyo cyatangiye kugaragara. Baraza kwinjiza imfungwa nyinshi mu gisirikare, rero bazanabona n'abandi kuko bamaze gutora itegeko rivugurura imyaka umuntu yagiraho mu gisirikare. Hari n'abantu muri Ukraine batakemerewe kubona amapasiporo kugira batasohoka mu gihugu. Gusohoka mu gihugu biragoye kuko bafite abantu bo bemera miliyoni 7, ariko nge nemera izirenga 10 bamaze guhunga. Mu gihugu gisanzwe nta miliyoni 50 gifite. Ababonye ingufu zo guhungukiye kari abo mu yihe myaka, ni imyaka ikiri mito. Niho rero abasirikare bakabaye bashakirwa, ntabwo rero bahari ku buryo buhagije. Biri no mu mpamvu zizarangiza ino ntambara vuba. Igihe cyose OTAN itayifata mu biganza ngo yemere kwirwanira n'Uburusiya ubwayo nka OTAN, Ukraine izagira igihe byange n'intwaro zose bayiha basange ntacyo zayifasha, kuko irarushwa abasirikare benshi. Abarusiya bo banagize abacanshuro hakiri kare, none mu buryo bagiye bakoresha ntabwo bakiri kohereza abasirikare benshi. Hanyuma wenda turimo tunagana no ku musozo. Ubushize ubwo duheruka hano turimo turaganira, twari turi kureba ku byavuye cyangwa se ku musaruro wabaye muri kiriya kiganiro mpaka cyahuzaga Joe Biden na Donald Trump. Hagaragayemo gukubitwa inshuro ndetse n'ibyagiye bigaragara nyuma rwose, bonaga yuko icyabayeho ni ugukubitirwa ahareba inzega. Mu byo twakomojeho hano, waragize uti mu birimo biraba nyuma ya kino kiganiro hanatangiye gutekerezwa kuba Joe Biden yasimbuzwa ku mukandida w'abademokrate. Bidateye kabiri hasohotse urutonde rw'abantu bageze kuri 6 bayobowe na Kamala Harris. Biramutse bibaye ngombwa yuko Joe Biden ahindurwa, ati muri aba ngaba bashobora kuba havamo umwe. Bidatinze nawe ejo ku mugoroba hagaragara ibye avuga ati uretse Imana yonyine niyo yanyemeza kuba nava kuri uyu mwanya w'umukandida w'abademokrate. Ibi bintu bishobora kuza kugira amahirwe menshi yo kuba uyu mugabo yasimbuzwa kuri uyu mwanya nk'uko byifuzwa. Biragoye. Buri icyo bari gukora cyane no gucekinga imiterere y'ubuzima bwe, nicyo kiri kuba. Ikizaba rero bashobora kutamusimbuza, hasigaye umwanya muto cyane. Nabyo byashoboka ariko biragoye cyane. Hasigaye umwanya muto cyane. Icyo mbona kizakorwa cyangwa se kirikiri gukorwa no kuba Biden bazamureka akiyamamaza agatsindwa, kuko deep state yabo ntabwo kugarura Trump ari ibintu biri gutyo gusa. No kugira urukiko rw'ikirenga rukavuga ruti afite iminite, ntabwo ari umuntu wo kuburanisha gutyo gusa. Ntabwo ari ibintu biza gutyo gusa cyane. Oya, bakeneye Trump aze abateturure, abavane muri iyi ntambara badasebye. Nicyo kintu gihari. Ikindi kintu cyashoboka, babaye bemeye kuvuga ngo Biden akomeze, kandi koko bashaka ko Trump aza, ko baba bakiri mu tunegosiyasiyo twinshi, amatora arinda bahariye bakireba proje zabo, kuko perezida agira proje ze, ariko ari na proje za deep states aba agomba kuimplementinga, kuko ho haba hayoboye systeme, ariko bakeneye umuntu ushobora gutuma ibyo systeme ishaka bigerwaho neza, iba successful. Rero baramutse basanze still Biden hari ibyo yabafasha kurusha Trump, bakavuga ati n'intambara ari buyirangize niba zabidufasha. Ntabwo ari Biden baba bareba ngazungirizwa nande. Amahirwe yo kuba yaba Kamala Harris sinyabona. Ndabona bya manda yindi Biden still wanze tene bwa mbere mbikubwiye yayoborana n'umuntu utari Harris. Byasaba ko Biden agira umuntu uri stronger than him, nkuko byari bimeze kuri manda ya mbere ya Obama. Ku rwego manda ya mbere uyimara imeze nka uri muri induction, uri perezida ariko noneho vice wawe we ari umukamirifu cyane. Ego byasaba ko bamushakira undi vice ukomeye cyane. Ariko amahirwe menshi ndabona bamureka kiyamamaza, Trump agatsinda amatora. Reka dushimire Yves Nkuye mu ruge, kandi abanyarwanda baragukunda buri munsi. Bazagerageze bankunda, urukundo rwabo se kari rw'Imana yumva.
batankunze se bakabona nabahone Banyarwanda mwankunze koko nukuri ndi umuntu wanyu munkunde pe. Abanyarwanda baragukunda cyane kandi baranabigaragaza baranabitubwira. Reka natwe dukomeze tubategurire ibyiza kuri Global Pano, ibiganiro birakomeza bibagereho. Ndiye Masezerano. Salam shalom.